Bilkura buruaren eginduz, bilkura berezari deitzen zaio udaleko osoko bilkurari 2025ko urriaren 16an egingo da. Bilkura 8:30 udaletxeko osoko bilkura aretoan zerrendako gaien aztertzeko eta beste. Gai zerrenda lehenengo puntua, atala udaleko osoko bilkurak basteko aurkezturiko gaiak. Lehenengo puntua, Samudi udalerriko Kadaltxo baserria birgaitzeko obra kontratuaren aldaketarako espedientea hasteko eta espediente hori bideratu bitartean obrak behin-behinean egiten jarraitzeko baimentzean. Hemen komisioan bota genuen argudio bardin ez da, gure alderdi hemen absteniduko da. Batez be hasikeratik ikusi dugu zelako geuse nahiko arraok edo diskrepantzia deko guzenak zelan gabizen iten obra hau edo proiektu zelan garatzen gabizen udaletik. Alde batetik, korrika bilik gintzen subentzina bat hartuteko, ondo dauzela subentzinak hartutea eta diru horregaz obra pagea izatea, hori gubei argi dekogu, bai jakin bar dugu, zetako gure dugune lokal hori, zetako erabiliko dan, eta hori ez jakitea obra handi bat iteko, uste dugu hor lehenengo errolea dagoela, ez da? Batez be, lizitealako 750.000 euro inguru, ez dela obra txiki bet, obra nahiko handia dela, eta gero seguramente beste obraren bat inbarko dugule, hori egokitzeko bertan gure dugune iteko, ez da? Eta honegaz ikusten da ze pasetan dabilen, ez da? Oin beste 350.000 euro uste dute direla behar deurienak obra hori aurreratetako, hau da, ja milioi paseko dugu, honegaz. Ganera esteko gu zerrin honegaz, hau da, beste obra pareko da. Hori da dekogun arazorik handiena eta eurek badakie, obra egiten da bizenak. Uste dugu erroen nahiko handia dela hasikerako proiektuen adibidez egurre bezalako egiturek ez kontutan hartuta edo kontutan hartuta, bai ez behar da moduen, hau da, diru gehien adibidez obra hori edo moldaketa hau egiteko da egurre egoera txarrean dauela, hori teknikerren edo teknalian enpresak indako txostenen arabera, ez dakigu zein deuen hasikerako arkitektuak, hori da nahiko basea batez be baserri egurrezkoa dalako eta egitura egurrezkoa dalako. Orduen hori hasikerako proiektuen kontuten ez aukitea, betxetan dugu hor nahiko efizientzia dauzela, ez da? Orduen ez dakigu hau norarte joango dan, momentuz dirueko zetan ari da eta nahiko txu, ondino ez dakigunean zer ingo dan hor, ez da? Orduen diru inbertidutea olako baserri beten historikoana importantea da, eta horralde gauz, bai geusek ondo inbar direla bai pentsetan dugu. Vale. Gure aldetik batutea ana komenta izan zegoena, defizientzia eta ana txandiak arkitektuak komenta zegoen zelan holango obratan beti edo sarriten urteten direla holango defizientziak eta holango defizientziak urtetan danean konpondu behar direla. Eta gure ondare lehenengo prozesu erostea zala eta bigarrena bergaitza edifizio hori ondare oso garrantzitsua da Samudiorentzat eta uste Samudiok ondare asko dekola eta beste ondare bat da, uste hori garrantzitsua dela eta guk aurrera jarraituko dugula, lehenengo prozesua hori da eta gero datorrena ikusko da, momentuz berea da lehenengo edifizioa egitea, subentzino bat badekogu eta hor, zorionez be, horren birgaitzak be, Samudioko udalari askoz begitzia kostetan dako, subentzinari esker, beraz aurrera botako dugu. Gu pentsetan dugu hori gitziau kosteko akule ondo ingo da gendun hasikeratik ez dakit hau amaitzen danean, ez dakit 2 urte barru edo dana alakoa, pleno baten seguramente birgogoratuko dugu ze pasean ez da, igual goiz forzinegaz pasean moduen, hasikeran subentzien eta gonzan ez dakit zer, ez dakit nor, eta azkenean udalak sartu behar izen zegoen diru pilo bat. Gogoratzen dut, lehenko gunen komisioan pregunte neurenania norko ordainduko duen el sobregasto de 350.000 euros que va a costar esta modificación, momentuz udalak ordainduko duela. Orduen, ja subentzina bai hor dago eta ondo da hartutea, bai geusek ondo egiten ez direnean gero dirueko zetan dazku bai udalari, eta ikusiko da ia geusek korrikan itaraitik ia zenbeko esteko dakune hau. Eta barrio dinogu, ondarea berreskuratzea oso ondo dagoela, horren alde gauzela, bai geusek ondo egitearen alde gauzela. Komente dugun, azkenan subentzina oso potolo bat dela eta horregaz horren kostua nahiko aurrezten dugula.
Vale, eta bigarren puntua, Palestinaren aldeko adierazpen instituzionala. Vale, euskeraz igual hasiko gara. Eiten dugu bestela, lehenengo parrafa euskeraz, bigarrena erderaz, ez egiteko... Vale, ez lehi duteko dana, dinosu? Bueno, dana euskeraz eta dana. Bai, dana euskeraz parrafo bat eta bat, eta gero erderaz, vale. Edo euskeraz bakarrik eta listo. Bietan, bai, bietan. Vale. Samudio adierazpen instituzionala Israelek genozidio egin du Gazako franjan bizi den Palestina herriaren aurka. Zioen azalpena. Palestinako herriaren egoera krisi humanitarioa larria da, nazioarteko komunitateari eragiten diona. Hamarkadetan zehar, Israelgo estatuak nazioarteko zuzenbidea sistematikoki urratu du nazio batuen erakundeak eta nazioarteko justizia gortak adierazi duten bezala. Ekintza horiek nazioarteko araudiak ez betetzeaz gain, milioika pertsonaren giza duintasunaren eta oinarrizko eskubideen aurkako atentatu ere badira. Azken hilabeteetan indarkeria gora egin du gatazkan. Gazako eta Zisjordaniako bereizi gabeko bombardaketek bizitegi eremuak eta funtsezko azpiegiturak suntsitu dituzte. Hala nola ospitaleak, eskolak eta oinarrizko hornidura sistemak. 2023ko urritik gutxienez lan humanitarioetan diharduten 452 pertsona hil dituzte Gazan. Horien artean, Onroako 310 langile. Era berean, Israelek gutxienez 252 kazetari eta komunikatzaile hil ditu, eta gatazka hori erregistroak daudenetik hilgarriena bilakatu da prentsarentzat. 75.000 zibil baino gehiago hil dituzte. Haur asko barne eta osasun langilei, kazetari eta erreskatatzaile egindako erasoek eta Israelek ezarritako blokeo luzeak biztanleria gozetean eta aurrekaririk gabeko krisi humanitarioan murgildu dute. Konboi humanitariei egindako erasoek berriz laguntza iristea eragozten dute eta herritarrei sufrimendua larriagotzen dute. Nazio Batuen estatueko adituek neurri horiek zigor kolektibotzat jo eta ekintza genozidotzat salatu dituzte eta erantzun irmoa eta premiazkoa behar dute beraz. Bereziki kezkagarria da emakume eta neska palestinarren egoera. Genero indarkeriaren maila altuei aurre egiten baitiete. Palestinako lurralde okupatuei buruzko nazioarteko batzorde independenteak sexu indarkeria zapalkuntza tresna gisa erabiltzea dokumentatu du. Eta krisi hori arintzeko eta berreraikuntza inklusibo eta bidezkoa bermatzeko neurrietan genero ikuspegia txertatzeko beharra azpimarratu du. Testuinguru horretan, milaka palestinar gozete krudelenetik, jasarpen politikotik atxilok eta administratiboetatik eta beren bizitzako eta osotasun fisikorako arrisku larritik ihes egiten saiatzen ari dira. Biztanleria, zibilaren eguneroko hilketak, bereizi gabeko tortura eta sexu indarkeriako delituak, gozea erabiltzaz gain, oinarrizko zerbitzu guztiak eta bizitzarako funtsezkoak diren azpigiturak, kultura eta lurre suntzitza aspaldidanik etengabeak direla agerian geratu ondoren. Horregatik guztiagatik, udal honek bakearen justiziaren eta giza eskubideen balioekin konprometituta ezin du eta ez du geldirik egon behar. Udal eremutik gure ahotsa eta justizia eskatzen dutenena batu behar ditugu, neurri zehatzak eta premiazkoak eskatu behar ditugu, eta Palestinako herriaren sufrimendua arintzen eta etorkizun bidezkoago eta gizatiarrago bat eraikitzen lagundu dezaketen ekintza guztiak antolatu behar ditugu gauden lekutik. Horiek horrela, Samudioko udal batzak honako hau erabaki du. Samudioko udalak publikoki eta erabat gaitzesten ditu genozidioa, giza eskubideen uraketak eta herri palestinarren aurka egindako gerra krimenak. Nahitaezko desplazamenduak funtsezko azpigituran, suntsipena eta osasuna eta gozea gerra armatzat erabiltzea barne. Herri palestinarrak bere estatu aske eta subiranoa sortzeko duen eskubidea onartzea, eta errefuxiatu palestinar guztien itzulerarako eskubidea defendatzea, Nazio Batuen erakundearen 194. ebazpenarekin bat etorriz, eta beren etxe eta lurretara itzultzeko eskubide besteren ezina aitortzea. Erakunde guztiei bereziki Europar Batasunari eskatzea gertakarien larritasunaren aurrean jarduteko eta Israelekin Palestinarekin okupazioari lotutako enpresekin eta horiek finantzatzeko funtsekin duten merkataritza politika akordioa berrikustea eta armen salerosketa bertan bera ustea. Europar Batasunari eskatzea bere eragina eta botera erabil ditzala giza eskubideen justiziaren eta kontuak ematearen alde. Hain zuzen ere, Genebako hitzarmenekiko errespetua bermatzea, gutxienez hauz eskatzen baitu.
Estatu guztiek gatazkako aldeei armak transferitzeari ustea. Nazioarteko zuzenbidea urratzen direnean kontuak emango direla bermatzeko lankidetzan aritzea, eta nazioarteko erakunde eta mekanismoak babestea. Nazioarteko zigor auzitegiak eta Nazio Batuen erakundearen ikerketa batzordeak Palestinar lurralde okupatuari buruz egindako ikerketak barne. Gaza eta Zisjordaniarako laguntza humanitarioko mekanismoak indartzea, kaltetutako herriarentzat funtsezkoak diren edateko urak, elikagaiak, sendagaiak eta bestelako hornidurak berala eta mugarik gabe eskuratuko dituztela ziurtatuz. Geralgoa agintarei eskatzen diegu premiaz errazteko gazarako sarbide humanitarioa eta laguntza matea. Lurralde honen blokea anker eta legearen aurkako bertan bere usteko eta Palestina lurralde okupatuaren okupazioa amaitzeko. 2024ko uztaileko nazioarteko justiziaren gortearen iritzi aholku emaile praktikan jarriz, zeinak Israel, Gaza eta Zisjordania okupazioa ekialdeko Jerusalem barne legez kanpokatzat jotzen dituen. Liskarrak berehala eteteko eta nazioarteko erakundeek ikuskatutako su-etena esartzeko eskatzea, biztanleria zibilaren segurtasuna eta babesa bermatzeko. Gatazkeriarekin zerikusia duten ekimen guztietan genero ikuspegia txertatzea neurri espezifikoa sustatuz emakume eta neska palestinarra babesteko, bai eta barreikutza eta bake prozesuan haien parte hartze osoa eta eraginkorra bermatzeko ere. Konponketa prozesu horrek nazioarteko mekanismo bat sustatu du. Nazio Batuen gainbegiratua itzultzeko estudia bermatzeko 194/3 ebazpenak kalteak ebaluatzeko eta konponketa esartzeko. Gerra krimenen, gizateriaren aurkako krimenen eta genozidioaren erantzuleak justiziaren aurrera eramateko nazioarteko ekimenak aktiboki babestea eta nazioarteko auzitegiekin lankidetzan aritzea, delitu horiek zigorrik gabe geratuko ez direla bermatzeko. Artxibo eta dokumentu historikoen suntsiketa salatzen du, galera konpoezina baita Palestinako herriaren memoria kolektiboarentzat eta nortasun kulturalentzat eta Palestinaren ondare kulturalen suntsiketa sistematikoare erakunde ugarik haien historian eta kultura zabatzeko apropos egindako alagintzat jotzen dutena. Mozio honen bidez, Zamudioko udalak berretzi egiten du justiziaren bakearen eta giza eskubideen errespetuaren printzipioekin duen konpromisoa. Gure tokiko erantzunkizunetik, ekintza globalerako dei irmoa eta argia egiten dugu. Gehien sufritzen dutenak babesteko eta inongo herrik jasan beharkoz lukeen egoera larri honi amaiera emateko. Erderaz. Hasiko naiz ni orain igual. Zamudio, declaración institucional. Israel ha cometido genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. La situación del pueblo palestino constituye una crisis humanitaria de máxima gravedad que interpela a la comunidad internacional. Durante décadas, el Estado de Israel ha incurrido en violaciones sistemáticas del derecho internacional, tal como han señalado organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Estas acciones no solo suponen un incumplimiento de las normativas internacionales, sino también un atentado contra la dignidad humana y los derechos fundamentales de millones de personas. En los últimos meses el conflicto ha experimentado una escala alarmante de violencia. Los bombardeos indiscriminatorios en Gaza y en Cisjordania han devastado zonas residenciales, destruyendo infraestructuras esenciales como hospitales, escuelas y sistemas básicos de abastecimiento. Desde octubre de 2023, al menos 452 personas dedicadas a labores humanitarias han sido asesinadas en Gaza, entre ellas 310 trabajadores y trabajadoras de organismos de obras públicas y socorro de las Naciones Unidas. Asimismo, Israel ha matado al menos a 232 periodistas y comunicadores, convirtiendo este conflicto en el más letal para la prensa desde que se tienen registros. Más de 65.000 civiles asesinados, incluidas un elevado número de niños y niñas. Los ataques al personal sanitario, periodistas y rescatistas, junto con el prolongado bloqueo impuesto por Israel, ha sumido a la población en la hambruna y en una crisis humanitaria sin precedentes, mientras los ataques a convoyes humanitarios impiden la llegada de ayuda y agravan el sufrimiento de la población. Estas medidas, calificadas como castigo colectivo y denunciadas como actos genocidas por expertos de la ONU, requieren una respuesta decidida y urgente. Particularmente preocupante es la situación de las mujeres y niñas palestinas
siempre enfrentan altos niveles de violencia de género. La Comisión Internacional Independiente sobre los Territorios Palestinos Ocupados ha documentado el uso de la violencia sexual como herramienta de opresión, subrayando la necesidad de incorporar un enfoque de género en las medidas dirigidas a paliar esta crisis y a garantizar una reconstrucción inclusiva y justa. En este contexto, millares de palestinos y palestinas están intentando huir de la hambruna más cruel, de la persecución política, de las detenciones administrativas y el grave riesgo para su vida y su integridad física, tras la evidencia de que los asesinatos diarios de población civil, delitos de tortura y violencia sexual indiscriminados, además de utilizar el hambre, la destrucción de todos los servicios básicos e infraestructuras esenciales para la vida, la aniquilación de la cultura y de la tierra, llevan siendo una constante desde hace mucho tiempo. Por todo esto, este ayuntamiento comprometido con los valores de la paz, justicia y derechos humanos no puede ni debe permanecer impasible. Desde el ámbito local nos corresponde sumar nuestra voz a la de quienes exigen justicia, demandar medidas concretas y urgentes y articular desde nuestra posición todas aquellas acciones que puedan contribuir a aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y a construir un futuro más justo y humano. Por todo lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Zamudio acuerda. El Ayuntamiento de Zamudio condena pública y rotundamente el genocidio, las violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra perpetrados contra el pueblo palestino, incluyendo los desplazamientos forzosos, la destrucción de infraestructuras esenciales y el uso de la salud y el hambre como armas de guerra. Reconocer el derecho del pueblo palestino a crear su propio Estado libre y soberano y defender el derecho al retorno de todas las personas refugiadas palestinas conforme a la resolución de 194 de la Organización de Naciones Unidas, reconociendo su derecho inalienable a regresar a sus hogares y tierras. Instar a todas las instituciones, especialmente a la Unión Europea, a actuar ante la gravedad de los hechos y revisar el acuerdo comercial y político que tienen con Israel, empresas vinculadas a la ocupación de Palestina, así como los fondos que las financian y poner fin al comercio de armas. Instar a la Unión Europea para que utilice su influencia y poder en favor de los derechos humanos, la justicia y la rendición de cuentas, en concreto que garantice el respeto a los convenios de Ginebra, que exige como mínimo que todos los estados suspendan las transferencias de armas a las partes en el conflicto, cooperen para garantizar la rendición de cuentas por violaciones del derecho internacional y apoyen a las instituciones y mecanismos internacionales, incluidas las investigaciones de la Corte Penal Internacional y de la Comisión de Investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado. Reforzar los mecanismos de ayuda humanitaria a Gaza y Cisjordania, asegurando el acceso inmediato y sin restricciones de agua potable, alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para la población afectada. Instamos a las autoridades israelíes para que faciliten con urgencia el acceso humanitario y la entrega de ayuda en Gaza. Levanten el bloqueo inhumano e ilegal a este territorio y pongan fin a la ocupación del territorio palestino ocupado, poniendo en práctica la opinión consultativa de la Corte Internacional de Justicia de julio de 2024, que declaraba ilegal la ocupación por Israel de Gaza y de Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Exigir el cese inmediato de las hostilidades y el establecimiento de un alto al fuego supervisado por organismos internacionales que garanticen la seguridad y la protección de la población civil. Incorporar una perspectiva de género en todas las iniciativas relacionadas con el conflicto, promoviendo medidas específicas para proteger a las mujeres y niñas palestinas, así como para garantizar su participación plena y efectiva en los procesos de reconstrucción y paz. Dicho proceso de reparación promoverá un mecanismo internacional supervisado por la ONU para garantizar el derecho al retorno, resolución 194/3, evaluar los daños y establecer reparaciones. Apoyar activamente iniciativas internacionales dirigidas a llevar ante la justicia a los responsables de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio, colaborando con los tribunales internacionales para garantizar que estos delitos no queden impunes. Denuncia la destrucción de archivos y documentos históricos, lo que representa una pérdida irreparable para la memoria colectiva y la identidad cultural del pueblo palestino, y la sistemática destrucción del patrimonio cultural palestino, calificada por múltiples organizaciones como un intento intencionado de borrar su historia y su cultura. Con esta declaración, el Ayuntamiento de Zamudio reafirma su compromiso con los principios de justicia, paz y respeto por los derechos humanos. Desde nuestra responsabilidad local hacemos un llamamiento firme y claro a la acción global, para proteger a quienes más sufren y poner fin a una situación de extrema gravedad que ningún pueblo debería soportar.
Bozkatu beharko dugu. Bozkatu beharko dugu. Printzipioz da... puntu da, bai. Vale. ¿Listo eso? Bai. Dale, alde. Listo, orduan. Vale. Pues oso ondo,